Okay, next follow with the AVEX Development Group. AVEX Development Group. Quero bem a explicação para que estão com a vida na esquina membrana de treinamento valor ainda. Sim, kami kalau memorandum of activity ou memorandum of agreement com DIT, operação e treinamento, tambah DIT, além de educação formal, mas seguro dado serna ita tu seguro atau prevenir si hacker nomos atau kalau implementação transformasi digital mos pasti kapasitas teknik sira atau nebele kalau preparação dados nomos instrumento equipamento dari ita goja atau ne seguro ita punar. Banheiro kita implementar programa sir. Ami depois de assinar ini am se halau na preparação curriculum materi nebe atau sira iha instituição nebe reconhecimento internasional. Awal dapat Timor Leste, tamu iha membro ASEAN, kita khusus para operação ini, kita net trainer serane befo treinamento ini, kita sertifikasi sisira, jadi kita net Benar. Di Ada lagi kan? Kedua lagi. Oke. You stand lah. Let me do. Yeah. Okay. So we can put them again. Okay, we say the last 100 pages. 1, 2, 3. Mr. Jay, Mr. Suresh. Mr. Jay, you're in the middle. So, you're in the middle. Yes. Mr. Suresh. Mr. Suresh, yes. Sino naman college and sa Okay, thank you. Thank you. Congratulations. Yeah. había la entrevista la noche. Lorong yang potensi tambah segi pitching business ne, seperti skills, sira, seni visão, seni visionya tak sama tu antara ini etna data sendiri sidang bel ni tatu kompeten lah, terus masih betul tu. Tamannya mau comparação sira nebe memang si Malaysia, o equipamentos o botir nebe mau kita kualifikasi nebe mau tu standar be. ASEAN ini kita boleh aprender yang oportunidade jovem seria oportunidade de aprender então qualificação bagaimana nível 4 ni área seria saber turismo hotelaria no setor terceiro que é a indústria do turismo. Mas mesmo formação nesse hal ame fui masina para jovem seria pertama ia saber ia label propose saber mercado trabalho eu seria competir ia itinerário e a ASEAN nomos global. Ya, ini narang completo. Jangan direktur ITD. Dengar baru. And Mr.
Okay, yeah. The rest can be yeah, okay. Action squeeze. Halo. Okay. Issue. Okay. Come. Boleh maju ke depan lagi? Yeah. Depan lagi ya? Yeah. Okay. Oke. Okay. Maybe. Thank you. Okay. Take care, guys. Thank you. Dia kembali sudah dan maka hasil pemeran internetu harus si renyah hati Timur Leste Hanesan eda dia iti nomo susi harus silutang ni maka hal kooperação batina wing ni besi facilita formação